Haleluya. Yesu ashimwe bene data. Tongeye gushima Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye, aya mahirwe yo kuganira ijambo ry'Imana. Turacyari muri cya kiganiro ijwi ribohora. Turi kumwe kuri Mount Olive TV. Mureke dusangire ijambo ry'Imana, Imana yashize ku mutima wanjye. Turasoma ijambo riri mu gitabo cyo Kuva ibice 17 umurongo wa 8 kugeza ku wa 13. Reka dusome ijambo ry'Imana. Maze haza Abamaleki barwaniriza Abisirayeli Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoranyirize ingabo mugende murwanya Abamaleki. Ejo nzahagara ku mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Uri barazamuka bagera ku mpinga y'umusozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye barimutega aryicaraho. Aroni na Uri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsinda Abamaleki n'abantu babo inkota. Ndasubiramo murongo wa 13. Yosuwa anesha Abamaleki n'abantu babo inkota. Haleluya. Reka nsubiremo umurongo ubanza nifashe n'umurongo usoza kugira ngo uze kumva neza iyi nkuru tugiye kuganira kuri uyu munsi. Byanditswe biratubwira ku murongo wa 8, maze haza Abamaleki barwanira n'Abisirayeli Refidimu. Umurongo wa 13 haravuga ngo Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uyu munsi ndashaka kuganira ijambo rivuga ninde uri inyuma y'ibyo. Ndasubiramo, ninde uri inyuma y'ibyo? Ninde uri inyuma y'ubwo butsinzi? Ninde ukwiriye kuba inyuma y'ubwo butsinzi? Haleluya. Reka nongere nifashishe uwundi murongo kugira ngo tuze kuganira ijambo dukomeze. Ndasoma ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa 5. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Haleluya. Inkuru twatangiye kuganira ni inkuru tubona mu Byanditswe byera, ni inkuru yabaye ku buzima bw'umugaragu w'Imana Mose igihe yakuraga ubwoko bw'Imana abuvana mu gihugu cya Egiputa bwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Bari mu rugendo, muri urugendo haza kuvuka ikibazo, haboneka igitero gikomeye cyari kibahagurukiye. Iki gitero cyitwaga Abamaleki. Bwari ubwoko bw'abarwanyi bazi amayeri y'intambara, bazi gutera, bategura uburyo bagutera neza. Bibiliya bavugamo ubuhanga bari bafite mu ntambara. Bibiliya bavuga ngo babaturutse inyuma barabatangatanga. Mose isanga hagati igitero kimutugarije. Nuko Mose abwira Yosuwa, aramubwira ngo igitero kiraje, genda udushakire ingabo mumanuka mujye kurwana n'Abamaleki, nanjye ejo nzazamuka umusozi. Azamukana na Uri na Aroni bagera hejuru ku musozi, bari ku mpinga y'umusozi. Ngo igihe Mose yazamuraga amaboko, Abisirayeli bakagira ubutsinzi. Mose yayamanura, Abamaleki bagatsinda. Bageze aho Uri na Aroni bigira inama, bafata ibuye baryicazaho Mose. Umwe ajya mu ruhande rumwe, ajya mu rundi, barayafata barayakomeza. Amaboko ya Mose niyongera kujya hasi, bakiyamanitse, amaboko amanitse. Nashaka gukurikira aya magambo neza. Amaboko ya Mose amanitse, afashwe, bayafashe, bayakomeje Uri na Aroni. Hari ikintu cyabaye ku rugerero. Turi mu gihe igihe gikomeye, hari igitero gikomeye cyitwa coronavirus. Iyi corona cyangwa COVID-19 iteye yanyeganyeje isi.
hari abantu bari kuri tere, hari abayosuwa bari kuri tere, bari gukora ibyo bashoboye. Abize bari barakoresha ubwenge bwabo, abaganga barakoresha ubwenge bwabo, abashakashatsi barakoresha ubwenge bwabo, abanyapolitike bashyizeho ingamba. Ndashima ko na hano hari ingamba zikomeye mu gihugu cyacu, batubwira kuguma mu mazu, tugakaraba, tukirinda kujya mu rusaku, tukirinda kujya mu bantu benshi, kugira ngo iyi ndwara irakomeza, iki cyorezo cyakomeza gukwirakwira mu gihugu. Barakora uruhare rwabo, abaganga barakora uruhare rwabo, abakora ubushakashatsi bashaka imiti barakora uruhare rwabo, abita ku barwayi, abakoresha za ambulance, buri muntu abari mu kazi barakora uruhare rwabo. Uyu munsi ndavugana nawe murokore wavutse ubwa kabiri, ndavugana nawe wamenye Imana, ndavugana nawe wahindutse ishanga ryera, ubwoko bw'abami n'abatambyi bazima mu isi. Ndavugana nawe nshuti yanjye, ni wowe njya kuganira nawe kuri uyu munsi. Abandi barakora ibyabo, nawe hari ahantu uri. Ndakubaza n'icyo uri gukora. Mose nango yigeze amanuka ngo ajye mu rugerero, Mose nango yigeze afata intwaro ngo arwane, Mose nango yarashoboye kwambara taburiya cyangwa afata inshinge, nango yarashoboye kujya muri laboratoire, nango yarashoboye kujya ahantu ngo yiherera ashaka igisubizo. Ariko hari ikintu Mose yakoze. Mose nibo mvugana nabo, ndavuga babandi bazi gusabana n'Imana, ndavuga n'ababandi bakwiriye kumanika amaboko bagasenga. Torero rya Kristo ni igihe cyawe cyo gukora, ni igihe cy'itorero gupfukama, kumanika amaboko, abandi bagakora ibyabo. Igihe cyose itorero ryamanitse amaboko, abari kuri tere babona ubutsinzi, umuti waboneka, igisubizo cyaboneka. Ariko nidutegereza ku banyabwenge, haracyari igihe bari buhuzagurika, hari ibindi byinshi biri bubahinyuze, kuko intambara iri kurwana iri mu mwuka kurusha uburyo igaragara mu buryo bufatika. Irenze ibyo urebesha amaso, irenze uburyo abantu babirebesha amaso, irenze inkuru zivugwa. Ni intambara ituruka mu mwuka. Paulo yandikira itorero ry'Efeso aravuga ngo niturwana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, ngo ni imyuka mibi y'ahantu hejuru ho mu ijuru. Mubwire nshuti yanjye, iki ni icyorezo kigendera mu mwuka. Hari imyuka ikwirakiza, hari imyuka ihumanya, hari imyuka mibi ishobora gukoresha umwuka wawe ikawuhumanya, nawe ugakwirakiza ibintu, ugakwirakwiza indwara. Bene intambara yitwa virus, uburozi bituruka ku mwuka mubi, nango birwanishwa n'imiti yonyine. Hakeneye abantu bazamuka umusozi, hakeneye abagabo n'abagore, hakeneye abizera Imana, hakeneye abubaha Imana, hakeneye abazi Imana yabo, bemera bagafata ibihe bakajya ku musozi bakamanika amaboko yabo imbere y'Imana, hakaboneka ubutsinzi buruta ubutsinzi bw'urushinge n'ibinini abantu batanga. Makatele mbroto. Bibiliya avuga ngo igihe cyose Mose yamanikaga amaboko hari ikintu cyabaga ku rugerero. Ndagusaba nshuti yanjye, iki cyumweru twinjiyemo, ndabwira itorero, iki cyumweru twinjiye Mount Olives Temple, abizera, ndavuga muri iki cyumweru twinjiyemo, nawe umurikirana wumva ubutumwa bwiza, wowe ukurikirana ubutumwa bwiza, iki ni igihe cyo kuzamuka umusozi ukamanika amaboko. Ugiye kumbaza ko nemerewe gusohoka ngo ngende. Umusozi umbwira ni uwuhe? Umusozi mubwira uri mu mwuka. Muri icyo cyumba cyawe hari umusozi, muri icyo cyumba cyawe upfukamye, uba uvuye mu isi y'ibifatika ukajya mu isi y'umwuka. Bibiliya yanjye irambwira ngo twicara na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uwo niwo musozi ukomeye imbere y'Imana mu ijuru. Icyamukamurikira neza ni wowe Imana itegereje ngo ikore ibikomeye. Ni wowe nshuti yanjye ushobora kuzana impinduka, kuko Imana yategekeye imbaraga ku buzima bwawe.
kugira ngo ugire ibyo utegeka, ugire ibyo uhagare, kugira ngo ugire ibyo ufunga n'ibyo ufungura. Bibiliya iravuga ngo Mose amanitse amaboko, Uri na Aroni bamufashe amaboko. Bibiliya iravuga ngo ubutsinzi bwaramanutse bwinjira mu rugerero, mu ruhande Yosuwa yari ahagaranye n'ingabo, bambara amavuta, bambara imbaraga, inkota zabo zambara imbaraga, intwaro zabo zambara imbaraga. Ababisha babo imigongo batsinda ababisha babo, barabatatanya babatsindisha inkota. Reka nkubwire, imiti iraza gukora habonetse abantu bamanika amaboko. Ibi ngibi hari abatabyumva, ariko unkurikira ubyumva icyamu ugafata icyemezo. Ibi byabaye mu gihe cy'itorero rya mbere. Bafata Petero bamucira mu nzu y'imbohe, acingiranyeyo. Abitoro babona ngo dukeneye abavoka bakomeye, ntidukeneye abavugizi bakomeye, ariko tuzi icyo dukeneye umugabo urusha abandi amaboko. Dukeneye Yesu w'i Nazareti, dukeneye umugaba. Bibiliya ivuga ngo bagira umwete wo kumusabira, bagira umwete wo kumusabira, bagira umwete wo kumusabira. Nshuti yanjye ndasenze, Imana ikwambika imbaraga, Imana igushyiremo umwete, ishyira umwete mu mutima wawe, ishyira ishaka mu mutima wawe, iguhagurutse mu mavuta no mu mbaraga, kugira ngo uzamuke umusozi w'amasengesho. Utakire ubwoko bw'Imana, utakira imbaga ibihumbi biri gupfa, utakire abari mu kato, utakire bizinesi zahagaze, utakire imipaka yafunzwe, utakire ubuzima bwahagaze, utakire abababaye, kugira ngo ibintu byongere bisubire mu buryo. Hakeneye abagabo n'abagore, hakeneye abasore n'inkumi, abakeneye abazi Imana yabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu Imana ibayobesha kubasheshenga, ariko abazi Imana yabo, abazi imikorere y'Imana yabo, abazi gusenga, abasigaranye ibanga ry'amasengesho, abo ngabo bashobora guhindura ibintu, bashobora gukora iby'ubutwari mu kinyejana cyabo, mu gihe cyabo. Imana ni wowe yiteguye gukorana nawe. Imana ikeneye kubona amavi yawe, Imana itegereje kubona ibiganza byawe bizamuka, kugira ngo izane impinduka. Bibiliya imbwira ngo isi Imana yayihaye abantu, ijuru n'intebe yayo, ariko isi yayihaye abantu. Ntabwo Imana yazana intervention, yatabara mu isi hatabonetse uyihamagara ngo ize. Iyo habonetse uyihamagara, hari ikintu kiba muri iyi si. Haleluya, haleluya. Ndakwinginga nshuti yanjye, ndagusaba nshuti yanjye, haguruka usenge. Inkunga yawe irakenewe. Iyo abaganga irahari, abantu bose barakora uruhare rwabo, ariko ni wowe Imana itegereje ngo ugire icyo ukora. Hari icyo wakora impinduka ikaboneka, hari icyo wakora abantu bagakira, hari icyo wakora Imana ikagaragara, iki cyago kigahagarara, abamaleki bagatatana. Makate lembroto bobo sende. Ndabona abagabo n'abagore bumva ubutumwa bugiye guhagurutsa, bagiye kuva mu rusaku, bagiye kuva mu makuru, bagiye guhaguruka, bakazamura ibiganza, bakazamura amaboko. Ntabwo ukeneye urusengero, ntabwo ukeneye amateraniro. Hari igihe cyo guterana, ariko hari n'igihe umuntu yakwikingirana. Iki ni igihe cyo kwikingira. Hari igihe cyo guhoberana, hari igihe cyo kureka guhoberana, hari igihe cyo gusenya, hakabaho n'igihe cyo kubaka. Muri iki gihe nacyo ushobora gusenga. Bibiliya mbwira ngo Yona ari mu nda y'urupfu, ngo arasenga, Imana imwumvira mu ijuru, imuvana mu nda y'urupfu. Nawe wasenga, Imana ikakumvira mu cyumba cyawe, ikakumvira mu rugo rwawe. Nyemera nshuti ngusabe, reka urugo rwe ruhinduke igicaniro cy'amasengesho, kugira ngo haboneke ubutabazi bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo abitoro bagira umwete wo gusenga. Vuga ngo abitoro bagira umwete wo gusenga. Barasenga, basaba Uwiteka, basaba Imana. Nuko Petero yararindiwe mu nzu y'imbohe, abitoro bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Niki cyabaye? Bamusabiye. Herode wamufunze yari ategereje ko bucya akamutanga akamwica. Ingabo zabitorejwe bari bamurinze neza,
bamuziritse neza atinyagambura. Ariko nta ikintu cyabaye cyatangaje abahanga bari bazi kurinda, gitangaza ubwami bwari buriho, bitangaza abari baragambiriye kukwica Petero. Ikintu cyabaye ngo habaho umushitsi mu nzu y'imbohe, ngo marayika w'Uwiteka musanga mu nzu y'imbohe, ngo habaho umushitsi mwinshi. Ibyari bimuboshye bitangira iminyuru itangira kudohoka. Nuko Petero arahagurutswa, aramukomanga ngo haguruka. Petero yarameze nk'urota. Hari ibitangaza abo hanze bagiye kubona basa nk'abarota, kuko habonetse umuntu usenga. Oh haleluya! Hari abatazigera banabimenya, ariko ubereyeho kubeshaho benshi, ubereyeho gutungisha benshi, ubereyeho kuzana amahoro ku isi, ubereyeho gutunganya ibidatunganye, ubereyeho guhamagara ijuru gutabara, ubereyeho lemrakataya. Oh haleluya! Petero aratabara, ariko kubera ko abitoro basenze. Ndakwinginze n'igihe cyo gusenga, kugira ngo Pasika izadusange mu mudendezo. Iba wizeye hamwe nanjye tugiye gusenga. Kuva ubu ngubu, kuva ku wa mbere turaba tumanika amaboko kugeza kuri Pasika tuzaterana. Turizeye Imana izatange gusubira guhimbaza Imana. Imana izakukure mu nzu. Imana izareka abacuruzi bongere bacuruze. Birashoboka. Nitwizera tukajya imbere y'Imana, tukamanika amaboko, tugahamagara Imana yacu. Yumva gusenga. Bibiliya ivuga ngo niyo yumva ibyo isabwa, nicyo gituma nabo kumera zisi bazazahwire. Umugaragu w'Imana Dawudi avuga aya magambo, aravuga ngo Mana dusubirishe ibiteye ubwoba. Turaba tumanitse amaboko tuvuga ngo Mana dusubirishe ibiteye ubwoba. Mana kubita hasi ubukana bw'iki cyorezo. Mana ubwenge abashakashatsi, umuti uboneke, kandi uha ubushobozi abaganga bavura. Imirimo n'ibitangaza igaragare, urupfu ruhagarare, kurimbuka kw'abantu guhagarare, igihugu cyacu kibone kugendererwa, abari mu kato baveye amahoro, kandi n'abandi babe bazima, ubuzima busubire ku murongo, icyubahiro gikomeze kubicira. Uyu ni umunsi wawe. Yesu ahagaze ku irembo arifuza gukizwa. Ubanza usengane nanjye mbone gusengera abandi bose. Vuga Data mu izina rya Yesu, maze kumva ubutumwa bwiza, ndakwifuza, ndakwizeye, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo nibagiwe. Nguhaye ubuzima bwanjye, ngwino ube muri jye, ukuri izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka, urishire mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya! Ndagushimiye kuko umpaye agakiza, ndakijijwe. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Mana ya Abrahamu, ndakwereka abumva iyi audio ubu n'igihe kizaza, mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zo gusenga zibazeho, reka umwuka w'amasengesho bafateho, reka imbaraga zo kwegera Imana ziba. Ubuntu bwo gusenga bumanukira umupapa, bumanukira umumama, bumanukira umusore n'inkumi inkurikira, ndetse n'abamaze kwakira agakiza nonaha, bamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Reka umwuka wo gusenga amanukira abera bose, kugira ngo duhuze umutima. Mana dusenga, duhamagara kubaho kwawe, duhamagara ubutabazi bwawe. Turasenze, reka iki cyorezo gishireho iherezo, reka urupfu ruhagarare, rwo gukomeza kwiba abantu mu gihugu cyacu, muri Afurika, ku isi. Turategeka wa cyorezo korona, ndakuvumye mu izina rye, ndahagarika imikorere yawe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ndategeka iherezo ry'imikorere yawe. Ndatangaza agakiza ku mwami wanjye, ndatangaza agakiza ku mwami kuri buri muntu ukurikira aya magambo. Mana umurwayi umukize, imboho ibohore, warurushye umuruhure, kugirirwa neza n'imbabazi bibe kuri bene data bose, mu izina rya Yesu ndasenze. Haleluya! Imana ibahe umugisha. Amen.